Dina Boluarte kay Romamanta kutiramos pakunanqa allin willakuykunataña rimarimun Papa León XIV allin willakuychakunata munayta pero suyunchista munakun kaymi kaypi kashan kay Dina Boluarte rimarisqan imatan pay rimarin kay Papa León XIV wan huñukamusqanta 15 minutos les huñukamusqa paywan chaychillapis rimayramusaqku usqaychalla imaymantallatas rimayramurankuriki aswanpas kaypi ninrinmanta chuta kashan magaraniki Dina Boluarteta allinta pero suyuyta puririsnanpaq uyarisunchis chikillantawan kay rimarisqanta. Traigo el cariño del Papa que ha demostrado al Perú en esos 15 minutos de audiencia privada que tuvimos el Santo Padre y la Presidenta del Perú. Los rencores, las maldades, son actos negativos, nada positivos, en el que los hombres y mujeres de buena fe no debemos de andar. Este regalo que el cielo nos ha dado, un Papa peruano, kusa wawqiypanay kaymi Dina Boluarte rimarisqan han yacharankichu manachu kaytan punchakuna rimarimushan kay pero suyu kamachiq pero suyu umalliq Dina Boluarte tupakunanchis kama.